ko iwe nti ni Kyagulanyi namutuma Kyagulanyi. omukulu yategera ku nsonga eyo omukulu ndikumulinda season eno wetuli kumukyaza Enankoma mu district ye Bugiri kuba nize coordinator ndikuja kumulaga omwana oyo namuguli kalinalyo bamuzaala kituli mwikomera niwe twali erubuka nga buti myaka abali mwenawo nawe ajja mwetano eka tusabe Mungu amute ku baraka aha buti ate kabiri lale yindi gyoli kwogera ko yindi naligako lale yali mayuge lale ye mayuge ebyatutuuka ku theater gana kubiwaya mbaire nsaba mbuze kibuze ekindi twibireko ebyo bino byabatuuka nkwera wasigala ng'okali mweni yopi era nja kusigala mupaka kuba najamu nga nkiri nga kujja kubaawo eisuubira emiririga eisuubira efe liri ku 2026 tuli kujamu eisuubira efe tuli nti 10 ku 10 tuli kuwangula bwa president mu 2028 mwali na isuubi eri mu 2028 twali na isuubi era twawangula akalulu twawangula 2028 wabula pakanaga president wefe yatukoba nti ndikuja bakobera ekiraku yatukobera ekiraku atukoba tulinde 2026 so kuno kanagaluki tuli kujamu kyovo bona bakakyusisa erina bakatuma protest vote akalu tukuja kwekalakasa ndikwira mu luguudo aba tukuja kwekalakasa ku kalulu kaife kukakuuma atumaze kukalonda tukuma obuwanguzi bwaife kuluno paka mu Uganda esinga kuba mu bibuga ayenti mu byalo eyo nti mu byalo eyo yagana NRM iwe district ye Bugiri NUP eri etya mu kugibona okuko district ye Bugiri Besigye we abayirenga yesimbawo mu 2028 yagisinga ni percentage ntono aye kati Kyagulanyi we yaidye district ye Bugiri yagisinga ni percentage nkagana ndala ku 10 district ye Bugiri kankwire ku inuma katono district ye Bugiri ebesingira ku bintu bibiri nebiriga ko ebi ebesingira ku bulimi n'enanda okufaira neera nkwebesingira wano woli kubona bati wona olugala molona nanda nderere nanda ebyo obulimi abantu betuli maduma waife omuntu ni waba alimi eduma ata kukagali atwala ebisiya sawa eno busiya bayigalawo enanda edo doli kubana na dona dafa ezira kiriyo kati abantu abe Bugiri bawe sasubi sawa eno bavumbwire ku bugolodi ebifo eriyo buli mu golodi baire batandise okusima agwire golodi aguze kwa kamotokola aguza akayumba amaje geje gababingayo bona sawa eno maje nagali mu golodi kati Bugiri yawe sasubi obolingirye Bugiri ene baire no mukisa nti yabaire kunaba kulu mu kibine kya NRM Justin Lumumba yali ku minister yaba ku nabyama we NRM buti era minister Solomon Serwanyi ni commissioner wa parliament Fred Mukisa omugenzi yali ku minister wa fisheries nani owundi yali ku abakungu bemubayina baba amani gano mu Bugiri era muzira kye mufunye mu NRM mu Bugiri district okuva mu 9 n'omukaga nga twali ku MP betwali ku nabo betubere ku nabo bali basatu bonka ayasoka yali ni Dick Mukuvu yali ku mulembe gwa CA owo kubiri yali Monda Patrick yali wa UPC wa Bukoli North owo kusatu iwa Furogu yali da opposition abo bonka nabakoze ku mu Bugiri abasigaire zire MP alina kyalagawo nkolera abana Bugiri kizirawo era Bukoli Central joti ememwendo efugibwa ku MP Mukisa Fred Dick Mukuvwe Mulengani Bernard Wafuro Gutu ni Solomon Serwanyi ali kusaweno aye wobuza abantu Bukoli Central erimu amagombora sana Bukoli Central erimu amagombora 10 babuza oti ndagaku mu magombora gano MP chi ali ne kyalesewo akulaga Wafuro Gutu